početka, kako smo krenuli s ovim festivalom, znači ni korona malo ne radi. Sve je iza nas, idemo dalje. Drago mi što ćemo opet ugostiti naše dragi goste iz ove 3 zemlje. I mi idemo njima isto često u posjete. Skoro smo bili u Bene Kapi, u Makedoniji, u Bitoli. Bilo je fantastično. Imali smo priliku da odigramo našu novu predstavu. Znači, odigrali smo 4 predstave na gostovanjima. Bila je jedna mala mini turneja koja nas je raširila od ključa Crne Gore do Makedonije. Drago mi je što ćemo našoj publici imati priliku da predstavimo i našu novu predstavu. Teša je rekao, ja sam bio u stvari u žiri na festivalu Angleskog pozorišta i srednjoškolskog teatra u Kaknju i ovu Goricu, a predstava dolazi iz Kaknja. Problem mladih, trebalo bi da što više mladih dođe da pogledaju, traganje za identitetom, gdje su, šta su, uglavnom ova problematika, sve što ih boli, oni su to na jedan simpatičan, jako dobar način idu na scenu. Reditelj je Mirza Bajramović, naš student naše akademije, koji radi u